Hey yo. Hina agadi nagado. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet. Let's go guys. र जाँदा हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँनिर जति पनि हाम्रो यहाँनिर अहिले फिलहाल टुरिस्टहरू आउँछ टुरिस्ट मतलब जो बाहिरको टुरिस्ट आउँदैन ज्यादा जस्तो जो बेङ्गोलीहरू हुन्छ जति पनि हाम्रो इन्डियाकै विभिन्न जग्गाबाट यता टुरिस्टहरू मतलब घुम्नका लागि यहाँ डौबिल आउँछ यो डौबिल चाहिँ एक्चुअली हाम्रो केही पनि जस्ट एउटा फर द टुरिस्टको लागि मात्रै पनि होइन मान्छेहरूले चाहिँ के भनेर आउँछ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ डौबिल चाहिँ एकदमै एउटा हरर जग्गा छ भनेर होइन तर त्यस्तो केही पनि होइन एउटा जस्तो एउटा भ्रम मात्रै फैलाएको र यहाँनिर माथि जुन चाहिँ चर्च छ होइन त्यहाँ चर्चको अगाडि चाहिँ ज्यादा जस्तो जति पनि भ्लगरहरू हुन्छ है उहाँहरूले चाहिँ भ्लगर बनाउने या भिडियो बनाउने हुनुहुन्छ जति पनि अब एउटा सिनेमेटिक भिडियो सुट गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा मतलब हुन्छ नि एउटा हरर मुभी एउटा हरर सिनहरू त्यो हेरेर चाहिँ मतलब जति पनि त्यो इच्छुक महानुभावहरू चाहिँ यहाँनिर आउने गर्दछ तर एक्चुअली यहाँनिर के पनि होइन क्या आउनुहोस् यहाँनिर अब मजाले एउटा हाम्रो सिन छ एउटा नेचर छ जुन चाहिँ अब तपाईँहरू एकदमै ज्यादा काम गरेर एकदम साह्रो मतलब जुन एउटा स्ट्रेसमा भएको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ एकदम एउटा नेचरको फिल गर्नु सक्नुहुन्छ एउटा स्ट्रेस एउटा हराउनु सक्छ होइन जानु र हाम्रो यहाँनिर अगाडिपट्टि जो रोशन छ अनि पछाडिपट्टि हाम्रो परिचित जो हन्टर चलाइरहेको छ है त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो रिवङ छ र हामी जति पनि हामी साथीभाइहरू है अहिले घुम्न गइरहेको छु र के रमाइलो गर्छु हजुरहरूलाई अवश्य यो भिडियो मार्फत देखाउनेछु Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. फास्ट फुड अगाडिको ल र हजुरहरूले यहाँ जस्तो प्रकारले देख्नु भइरहेछ यहाँनिर एकदम माथि टपमा आएर चाहिँ यहाँनिर फास्टफुड यहाँनिर एकदम फास्टफुडहरू हजुरहरूले पाउनुहुनेछ र यहाँनिर एकदमै हाम्रो लोकल एक्चुअली भन्नु त नहोला तर लोकल तपाईँको तुम्बा भन्ने गर्दछ होइन नेपालीमा चाहिँ ज्यादा जस्तो तपाईँहरूले नेपालीमा खाँदछ नेपालीमा नेपाली एल्कोहल हो होइन
र तुम्बा भन्ने यतानिर पाउँदछ। अन्तखेरि तपाईँको एउटा भन्छ नि एउटा नेपालीमा छ्याङ र त्यो पनि यहाँनिर पाउँदछ। र हजुरहरू जति पनि एल्कोहल युज गर्ने हुनुहुन्छ है उहाँहरू यहाँनिर आएर ट्राई गर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हाम्रो हुनुहुन्छ परिचित र यहाँ रिवङ हुनुहुन्छ। What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Just are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick. मजाले एकताल बनाएर 5 वर्षमा एक एकवटा रोड पनि मेन्टेन गरे होइन कता नि तर I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man. All your कन्ट्र्याक्टरले खान्छ आधा 5% खाँदा है 20% खाँदा झट्ट एकताल फोन आयो अब कसो खाँदैछ हो